Zašto mi se spava kada treba da učim? I ne samo kada učimo, nego i kada gledamo film ili čitamo knjigu, često nam se spava zbog adenozina, molekula umora koji se nakuplja u mozgu tokom dana, povećavajući osjećaj umora. Ovaj molekul se tokom dana parkira na mala parking mesta na našim neuronima i tokom spavanja, velikog noćnog spavanja, se isparkirava da bi se do ujutru oslobodila i tako mi postajemo naspavani i budni. Međutim, ako nismo spavali kako treba, odnosno dovoljno duboko i dovoljno dugo, deo toga adenozina i dalje ostane parkiran na neuronima i tada kada radimo neke telesno-pasivne stvari, kao što je čitanje ili gledanje filma, imamo neodoljivu potrebu da spavamo. Postoje još dva razloga zašto nam se prispava, kao i način kako da prekinemo taj začarani krug. O tome pročitaj više u opisu ovog posta. Vidimo se, ćao!